Un juktadın mı? Kança onu juktadın? 170 lira. Nakı uçuruyor da zar onda. Kaç lira? Sen anla uçuruyor da zar. Anda eğildik de olsun. Gel lan. Oturuyor baştan. Unutsun gerek yok. Çık. Ya oradan gitti odasına. Evet, yiyeyim ben. Çıkabilir miyim? Salavat, nasıl selam çıkartalım? Ne? Otobüs durağısın nasıl? Ya. Gel gitti otsana. Ben boyup. Tibek, bak. Tibek, Berke. Көтің айдың мен сілердің нақы. Нақы үші ота зарсен анын нақы. Ya, сиген арзан ташығандар нақы. Көтіңерді айрыс керек бейін мен нақы. Россиядан келіп асыңар mı? Ya. Tapı Türk'e tutasınlar da pidaraslar bile nақы. Ya. Evet, avı yapın nақı. Nақı biz de giriyoruz bizim bak sen anı oturan. Sağolsan pidaraslar. Hıç nақı sen anı. Көтіңер көріш керексің мен nақы. Ya. Россиядан жырный келіп отауындар білет так үйің olған нақы. Арзан жүктеп көсәсіңер sen анı марын жүресің нақы. Грузun çürüzün afetlerine kaçıyorsun. Adam karanın nasıl çıkıyorsun? Ne olsun bilet arzan taşığa bir arasladın mı? Götün büyük mü? Götün bıçak kırık mı? Şalak etken kayıp. Mına jigitler. O ref ketdi. Rayzın sazını çıkarıp berdi bizge mayakta. Жол керені айтқылай. Жол кересі. Ашқа таштап кетіп отыр. Келіп чайыңарды ішіп, мына жерде тұрып бергілер жігіттер. Келгіле mayakta turалы. 3 gün tursak көтөрүлөт. 2 сом 10 тыйынга кайта моңку көтөрүлдү. Жол кере 1 сом 70 тиындан келген екен. 2 сом 10 тиынға көтеріп бердім мына қазайына чалып. Қазайына чалынып, қолына көтерілді. Таштап кетіп отыр.